Mwirori wa Kameme TV ni kireka ria keri ria ndereti ya ng'undu na ikoro muci wa Kameme TV na no kwigo maundu maria twari thiini wa studio muthenya wa umuthi twari uhoro wigi mundu ukoretwo thiini wa thoguri ya tiri makiria ma miaka 30 ndi mwirori wa Kameme TV ungikinjira mundu ria ngureheire ndo uhoro wigi migunda ndi kana no tukoro tukirikanira wega hau nawe Geto Njuguna wa Ng'ang'a haririkana namba ni 212 yo ne ya thimu kenda utwandike andumiriri nini kana uigire mwena wa rurenda Kameme TV Kenya Facebook Kameme TV Kenya mwena wa Twitter ona ningi thiini wa Njuguna wa Ng'ang'a fafaito ndikikana we ni ukorwo miena yo yaku ko rurenda-ini ni ko rurenda-ini mangenda ukona magusha magukoreko tukorwo na kirima48@gmail.com yo ni Gmail ni ufatara uthi hau na mbere wanje kuigira Facebook hanini one uria jamba njithe twitumite kuguo turakorwo tukinywa mai ntukoragi horo igi maundu tutarakorwo tukirikiria hihi no twerere hau njoke njurie uhoro igi migunda ina ngombo migunda ina ngombo kugura no mundu no agure no kira kiendaga ri ni wagirite wike kindu twikaga search weka search yo wakorwo ni Kenya Commercial Bank for example tukoye ati mugunda ucio ina thire na Kenya Commercial Bank kindu kia mbere wagirite gwika mundu ucio ni agirite akorwo ni arakwira ndina ngombo ya Kenya Commercial Bank na njiti akwira uma akwira the truth nikio igwa ta insurance maigaga ubri my fidei that no ginya ukorwo na kindu gikorwo ki utmost good faith mukiajiriria biashara we nawe woye the first step uthie fake yo kana wakiri waku athie fake a confirm mugunda uyu ri wina loan niguo wina loan wathi makoro makwira mugunda ucio na loan na we interested ri kindu kia mbere makwe kindu gitawa bank balance certificate it's very important na makwe bank balance certificate makwire atiriri bank balance certificate yo ri ni akinyo umuthi no kuma umuthi turathio tukichargeaga interest ya 10% kana percent ira mura charge so that iyo niko guteithia ku negotiate thogora wa mugunda oria na mundu uyu tondu magikwe principal only without interest idiro kagura mugunda ucio indi yakurikia feire ndigakora ya isha ukareha bia nyingi makiria wakeri warikia kumenya ati bia icio bank balance certificate ni bia cigana we na we bank balance certificate ya kuthie nayo kwa wakiri waku mugika undertaking ya kuriha bia ri no kinya muike kindu gitawa undertaking wakiri waku aria wakiri wa fegire title ni gukari we direct kana muwika atia tondu when there are shortcuts ndukende shortcut agikorwo mugunda wina thire no nginya muthie moyo bank balance certificate wakiri wa fake maandike undertaking ati warikie kuria ni makore list the same title to your ditore yako kana wakiri waku agwikire transfer no ngirega gwika uguo riu ni uguthinika hau gatagati uguo ni kuga no tuthogorane na mundu uria na turikanie na thie tutigwo na fegi na nie na wakiri wako yes ngenda kuria uhoro wigi wa ona fegi no makwe loan na the balance no makwire atiriri loan ya mundu uria ni million imwe no ngiria magana matano ri we can just give you a loan to service the balance you can negotiate maundu mungiariria ni maundu mungiariria twifata kurora thini we fegi na thuguri cia migunda no ngwenda kuria hau takwo tukigweta mawakiri no akorwo kimahurira ndefe muno auga guti gwera gaciraga gatagati no shortcuts yeah especially when how when loan wa fegi maya magi no muthondeke tondu gikora ni ta society kana gikora ni like circles no muthie na mukadio no directly in some cases no with the facts ni ikora wa arbitrary ngwenda kuria fata wa wakiri thini wa thuguri cia migunda okagira hani hangikorwo agiteithia na ni mehia mariku mangiumira riria ungikorwo wikitie wakiri haraihu hau ena maundu meri kindu kiega kia wakiri ndira murathondeka ta macio mena mathini uragura mugunda ucio ina loan fegi mawakiri ma fegi rimwe ni magothagira ma legal technicalities icio metaga technicalities tondu meigaga ni learned friends as they call themselves turetigira muno ho maundu megi technicalities ta ici na he maundu mamwe mareaga matikoro ati no nginya makoro meho but tondu ona yo no biashara ta biashara ici igiri no nginya meke ata bakorwo na maundu marayu but wega ni kindu kimwe he kindu gikorwo mena within the law society of Kenya he muma makorwo mena guo kana he mitaratara ya makorwo mahetwo na maundu mamwe magiuka ni na ho ahote gutetera hari fegi no ngithia hari fegi directly ona mwina mundu uria waku mwina mundu ucio ina thiri wa mugunda ucio enda kugura no muiguane no mwarikia maundu mothe ri ni mugutumwari wakiri wa fegi so that mwandike another you have to do another legal charge
na gukorwo kwina release ya their previous document tondu ena document ya benki ingi cietagwo ta RL4 no nginya musaine mwe the bank the powers to do those kind of things au cenjia maundu macio. Mr. Kirima, he kindu twitaga good vice kana kuria kwega gwa kugura na thaici tukiaria thiini wa bururi kwina kuria thaici kurerikana nikuo kwega mundu agioka akigura na ndina muriria wi thiini wa thuguri yo ri ni urete kuona haria hena no hakure haria no hakure na nigetha tutigire mwirori ndanagura kundu aikarage miaka 10 gutare gwa cenjia ri thaici ingikuria we woni waku good buys here good buys uria wikaga ri ni kindu wagirite wika kindu gitagwo research ya thogora wa ona thogora wa mugunda ona thogora wa mugunda ni it matters no thogora wa nyumba ri cirakomborithio atia tondu ugithio ugure mugunda andu nyumba irakomborithio 5,000 na andu angi nyumba irakomborithio 15,000 no na hena difference ya 10,000 koguo return ya mundu uyu ugurire nyumba handu nyumba irakomborithio 5,000 ri it will take a longer period than uria wakuri unini than uria ugurire mugunda haria nyumba ireka irakomborithio 15,000 no ona hau ri he maundu megi makorwa meyo hau thiine nio madeterminaga tondu no ukore for example tuoye ta Nairobi ha ugigura mugunda ta Ruai kana Mwikire thogora ucio ti the same na kindu ta Kiambu kana kindu ta Githurai koguo ugirora ona distance kuma Ruai guka Nairobi iyo ni contributaga to the rent koguo maundu ta macio ni mo magirite mundu akarora riu ndona kiuria geko akiurira uguo ni ndina unjire handu ritwa ni hatu kugura mugunda tariu ungijuria no ngure tungigura mugunda ta Kasarani kana kundu ta Mwiki out yoru tondu thogora wa area tita Nairobi ya town center na a common man no agure kundu ta kuna kwa kigura ku ni ukoretwo thiini wa thuguri ndiganu kwa kaida karaihu muno thaici ndenda kwaria horo wigi njamba njithi na wonjoria ona okorwo ni thiini wa migunda kana ona ni nja wa migunda njamba njithi ungicitara atia ciigi migunda njamba njithi uria no ndimatare tondu he kindu gitwitaga savings na ndikio raigua kwina SACCOs nyingi muno na mithemba mingi tani ndirakora executive chairman wa Reliable Base Sacco maida maingi no gukorwa na thina kana andu amwe ni marema wa save bia nginya gakinya bia cia kugura mugunda no ngingira in SACCOs tari uraigua SACCOs ni nyingi muno SACCOs they are very many kana no save with the SACCOs tondu ugikorwa ni wa save kindu ta 35% ya fixed asset ni makuheaga bia koguo njamba njithi ciko cigituma jamba njithi magithie in SACCOs they are in a better position tondu no mahote ku save within those places tondu maita maigi jamba njithi ura save bia cia kinya ta milioni 1 gwakona ikigari kiro kiria akiega akua kio KCZ akoya next time agithie haria ti oru ndiga ni oru ikoguo but ni wega mundu akabanga maisha marucio tondu ukuru uri ago nyinyi ni wega muno na ningera tukorwo tukiaria bata wa sacco thiini wa thuguri ciothe no gwa thaici ngenda uheane kiugo kia muico tukorwo tugitiriha nigetha tumenye ona rucio no tugacokeria na mawega ni kiugo kia muico ndiriga andu aria hothe marojuria miena ya migunda na maundu ta macio ni wega muno mundu akigura migunda kana agikamata maundu ta macio agatuikaga ati ndugathie na ihenya muno ati wakorana na mundu bara ni urenda kumenya kana ni urenda kugura mugunda bara ni wega mundu ucio agutware gwake akonia ati hari ni wabici yakwa guku ri nikuo turendia na migunda itu ri mitaratara yao ihana atia tondu no nginya ukorwe na some rules and regulations ni mwirori wa Kameme TV ndi ungikinjira umuthi ndina kwira maundu mwega atia no ingi ndagutigira thiri ndagura ndugacokera kwaria horo wigi uruti wira wa sacco no ria ciko cikiruta wira na makiria ria ciko cigiteithia njamba njithi nigetha wahonokia mbeca ndwakinye hau gikeno igukire ukorwo ningi ugicianaga ngetujuguna wanga nginyagia muthenya wa rucio Ngai arokurathima na kugitire na kwa ndandarurie mihaka yaku ya wonjoria.